problem koi tan ye biar along itu atau bagian thawli nang laso ka thawli bang pension bilo party ke thom kalau so party ke thom bangke bang korai lapen 7 ko lapen ke 203 bang room pet 339 itu Guwahati High Court along single bench lapen medium bench pen case bilo laso ki pen आपसे गुवाहाटी हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी इविक्शन ऑर्डर लासो इविक्शन ऑर्डर बांके सस्पेंडेड ये इविक्शन उनी लासो टेंग बेंसी नितुम भनang pulo original documents nan pinangji karjalo termas konsil pen notification dan itu melong ke original documents abi dia dapat si government ke original documents ipe prompted Asyik dia crime, ini Xerox, kopi pen ini photo state certificate ke lagi, kalau lo long masih do lagi dia crime. Lah sini tu mari bom lo karjalo termas konsil bahini bansi toy, ini ke Dr. Dhrom Singh Teron, ini orang ke Elvin Teron aja. Lah bahini bansi piridam si, silong long ta 14 days pitu dam lo original documents long leder lo. Lapen ke bulan donanta 15 days to lo je original gazette notification ave long le jata ta so long le jata jo nei pens je ne tum ko high court aphan ne tum pilong le jata lalo sita me pini ke chopera e banke subjudice ko masi eviction da long le jata la si pini ke chopera e banke 339 da tum si hola da subjudice do ko बाद बाकी दिन में क्या आपको नोटिस पिनेंगे लासो टेंग बेंसी बीजीआर बनता नोटिस पिपो लापेन बीजीआर तुम बनता नोटिस लासी पे नापेन नोटिस पिपी पंचिंग लाके चेक करो ini bangke jentu karbiang lo autonomous council penta ko tarik borni ko khuli bopot ta ko file thiko laso phi bangke je alang tum ke chesong tu lit song rong pharakai tum tame alang tum tame ko dak alang tum taisi BIL case alang ke BIL isi akhir ko file thiko Guwahati High Court lasi alang tum tarik phone ke kan dia alang tarik trok sita hai